من نشيدي بوحا ببعض الحبور. تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والضياء أتممنا، نهلنا من علوم الدين والضياء. النجم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفاح، بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح، مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحاح. تخرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح، فإن سألوك جامعتي فإسلامية عندنا مشقشقة، وذي الأزهار فائحة وعاطرة ومنعشة، وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيرة، فلله الموفق من كياني حمد ذي شكر، ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر، حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر، بكم طاب المكان وغنت الألحان في ثغري، فإن سألوك جامعتي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النهم. تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا، فإن سألوك جامعتي ففرحتنا مدغدغة، وذي الأضيار صادحة بفرحتنا مشقشقة، وذي الأزهار فائحة. السلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu high table bi, ñu ngi nuyu principal bi, di nuyu secrétaire yi ak ñu nekk ci office bi yëpp, di nuyu waale tamit suma mbokki jàngalekat yi, tamit ñu ngi nuyu waajur yu fi teew yëpp, ñu ngi nuyu tamit taalibe yi, ñu ngi nuyu media coverage team bi tamit. Alhamdulillah, ñu ngi leen a dalal yéen yëpp si suñ beneen graduation. ñu xam history school bi xam nañ ne school bi du tey, school bi dem na ba yaatu boo xam ne fu mu nekk nii foog naa mudir bi moo ko mën a wax, because du fii rek, waaye tey lu ñoo wax fii mooy ñun gis ñu toog nii suñ taalibe yi ku nekk mu ngi kontaan seen affaire tey. xam naa waajur yi nag ñu ngi kontaan, waaye dafa mel ni kontaan bi ñetti groupe la, waajur yi seen groupe, taalibe seen boppa seen groupe, waaye school bi tamit teacher yi ak office bi ñoom tamit ñu ngi kontaan torop. so ñetti fan yi nag xam naa compétition bu rëy moo fa nekk tey, waaye lu important fii mooy ñun yëpp winners lañ, kenn luusut, ñun ñëpp a win tey. Because jàngale bi dafa mel ni jigéen ñi sample bi foofu laa ko jël, dafa mel ni kuy tooga dang dee am ñetti xeer foofu ngay teg sujeer bi. so jàngale bi tam dafa am ñetti fànn, 3 stakeholders la am. benn bi mooy school bi, beneen bi mooy waajur yi ak taalibe yi, beneen bi mooy nguur bi. ñetta yi ñooy ànda xale bi mun a jànga comme nu mu waree. waaw soo gisee ma teg comme nu mu waree, mun ngaa jànga waaye xëj na jànga boobu mais bi du ànd ak sartay jàngale, waaye pour mu dem normal ñetta yi ñoo war a booloo. kenn su manqué si lii rek jàngale bi dina am fault, dina am tardé. masalan su waajur yi isee seen doomi school teacher amut, jàngale bi du dem. waajur yi ak teacher yi suñ boolee ñu ne dañoo jàngale xale yi, government bi supportuñ ko, ba léegi du dem. so ñetta yi yëpp ñoo dee ànda, dafa mel ni school mu ngi dox ci sartay. kontaante bi nag
ñu ngay wax suñ mbokki taalibe yi ñu nekk nursery ba grade 5 ñu ngi leen a won ne ngeen roy seen mag yi soo gisee ñu toog fii nii tey ñu sanse nii dafa am lu ko war lu ko waral mooy dañ jeexal school bi fii grade 1 wala nursery ba grade 6 waaye xam nañ ne school bi continue na because jànga moom si boppam du jeex waaye lu ma bëgg a wax mooy Albir dafa dem ba grade 12 grade 6 bi fi si school bi fii waaye grade 7 si kaw mu ngi Sinju comme noo leen ko xamee xale fu mu nekk nii xale yi am na lu bari luñ dee jànkuwanteel si jànga bi bokk na si lu leen dee sonal si jànga bi mooy da ngeen ma baalal ñu déglu fii bu baax because métti na torop ngay fay school fii every day ngay joxe lunch boogut uniforme ak yeneen ngay xañ sa boppa loolu yëpp nga ko jox xale bi because yàlla moo la jox loolu noonu ba pare yow tam am na loo éene xale bi waaye nag doo bugga tam xaalis boobu noonu yëpp dem zéro ndax dinañ ko bugga yaakaar naa kenn bugul loolu so problème bi nag ñun si school bi si luwaa yi jàngale xëy na yéen a ma ko gën a xam waaye jàngale bi am na luwaa yu ko wóor ñun am nañ fu ñoo em ak luñ mun di try am na fu ñu luwaa bi may ñu em munuñ ko ëppa lu si des si kër bi la bés bi 24 hours xale bi ñaata hours la am si school bi su bari 8 hours léegi ana hours yu des yi mu ngi si kër bi wala diggante kër ak school kon school bi kese mun da yar xale school bi am na fu ñoo em te ak luñ mun a bugg a yar xale am na luwaay yoo xam ne mu ngi wóor xale yi jamono bii ok bokk na si luwaay yooyu am na school yoo xam ne du ma tudda school waaye am na school yoo xam ne sa doom suñ ko jël pour ñu jàngal ko dañ laa woon condition comme luwaay yoo xam ne school boobu si boppam luwaay yooyu lañ am masala nguur bi dafa am luwa ne school bu nekk si luwaay yi ngay jaar waaye utee na ak school bu nekk tamit nga ne man suma school doxin bi laa ko doxalee loolu tam am na may nañ la chance boobu masala nga ne suma uniforme bi nangam kola la suma baaj bi nangam la yooyu sarta la waaye suñ ñëwee si yarin masalan dañ laa woon ne su nekkee si English school yi la dañ laa ne suñ sipa masalan dafa romba oom suñ daala kola nangam la doo leet ak yu demee noonu so si arabi school si suma gis-gis maslaha bi bari na foofu nag bari boo xam ne man léegi dama dee wan ne mbaa lii dina dem because ñun yëpp xam nañ lu nekk si biir dëkk bi léegi si tafis yi wala si arabi school yi xale yu dëgër boppay yooyu lañ dee yóbbu si arabi school bari wut de comme ça xale boo gën a yaakaar nga ne da nga ko yóbbu arabi school waxuma amut de waaye bari wut si tafis yi noonu soo dem naa ba seet si ne xale yoo xam ne am na xale yoo xam ne su ñoo dem school def la dee woon ne man si kër bi comme gars yi wóore wuñ bu baax suma affaire nu ma ko xoolee mooy uniforme bi set na wala setut loolu du problème xar na wala xarut no problème dafa mel ni ok maybe school bi moo safalut luwaay wala school bi teg na luwaay waaye forcé wut ko wala waajur yi si boppam seen boppa ñoo woori wut si jàngale xale bi te jàngale nag am na yu bari lu ko wóor mais bi time bi du ñu may ñu wax loolu yëpp waaye boo gën a si loo xam ne nit ku feebar du jànga du mun a jànga nit ku xiif mun a jànga nit ku setut mun a jànga
ñu am si ñettay soo yii dañ ko war a bàyyi xel bu baax buñ bàyyi xale yi rek masala mu nekk grade 1 2 3 nga ne ko sangul nga dem est-ce que su dee bési tobaski la da nga ne rek sangul nga dem si jaaka bi léegi da nga koo sol da nga koo xool lum sol ok so lu bari lañ dee bàyyi xel si affaire yi jàngale soo xale nu moo ñëwee school léegi xëj na si yow xamuloo si lu bari waaye xëj na ku xam jàngale su gisee xale bi war naa understand ne kii si façon kër bi la jógee nekkul ne dafa war a jógee si taaxade luñ miin fii mooy na ñooñu understand nañ xale bi fuñ liggéey buñ ko sas because liggéey boobu dafa am lu mu war a àndal loolu su àndut rek kon yaa ngee sonal sa boppa yaa ngee sonal xale bi te yaa ngee waste time yi xale bi Gambia suñ education system bi dafa nekk 3 6 3 3 o léegi dem nañ ba change mu nekk 6 3 3 mooy grade 1 ba grade 6 grade 7 ba grade 9 grade 10 ba grade 12 soo lii lu bari la léegi xale bi mun naa am du dem si second level bi waaye first level bi loi mu fa boo xam ne mi ne grade 1 ba grade 9 xale warut a repeat waruloo waste time am waruloo waste time am si naka 12 years boobu soo ko jéene si atam ñëwaagut si university bi demaagut si university bi ak ay yu mel noonu soo ñu ne léegi waaye grade 1 to 6 free la masalan si English catégorie bi si private school si dañ am seen own sarta waaye fii luñ bugg a woon mooy xale yi nu ñoo dem school soo tasee xale yi ñu dem school soo tasee xale yi nga xool leen bu baax léegi def la dee woon ne school bi ok seen xale yi dañ am contrôle school bi seen xale yi amuñ contrôle so nañ bàyyi xel bu baax a baax si xale yi nu ñoo ñëwee school so lu ñoo wax si xale yi léegi mooy métier boo bugg a mun di def dafa lu ko jiital mooy xam-xam loo mun a bugg a def danga koo xam nga mun a koo def mu baax soo gisee ñii nii toog fii seen xam-xam moo fa tollu soo yéen tamit ngeen try especially ñu nekk ak grade 5 grade 4 mu ngi mel ni yéen seen bos sori waatul xale bu nekk soo demee school da nga war a compete sa morom su jëlee force waxuma nga iñaan ko de iñaan bi foofu mooy kii su amee force man tam next exam su ma jëlut force masalam maa ngi 4 wala 5 dinaa try ma jógee foofu ma ñëw si kanam waaye lii tam waajur yi am nañ si taxawaay because result su ñëwee léegi bul xool rek force la jël xoolal bu baax mun na jël force waaye mu am area boo xam ne soxla na ndimbal foofu mun naa jël force waaye mu am area boo xam ne soxla na fan ndimbal nga ne ko ok area bi kon ñu try su ko jaree sax nga utal ko ku ko study because lii dafa mel ni business la dafa mel ni marchandise la noo fa dépensé rek si yaakaar dinañ yaakaar ne noonu ngay amee njëriñ so wax bi gudda na waaye lu ñoo wax fii rek mooy xale yi ñu try dimbale leen du xaalis time bi dimbale leen mooy ñu dimbale leen si seen jànga pour ëllëg ñu mën a laaj njëriñ yow sa boppa ba pare njëriñ ñoom seen boppa bu ko xam ne kenn bëggut a dégg sa xale si xibaar bu ñaaw waaye lu laa dimbale mooy nga busy loo ko si jànga den suñu yàlla dimbale ëllëg comme nuñ kontaanee ñun yëpp bees ñëw ñun yëpp ñuy kontaan asalaamaaleykum wa rahmatullah رحيم الحمد لله العلي الكبير أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله فنعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا
وبعد، زملائي وزميلاتي الطلبة، أساتذتي الكرام، آبائي وأمهاتي، أيها الحفل الكريم، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشاعر: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. ولقد كان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم يعرفون قيمتها. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. قال الشاعر: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه أملي. وقال آخر: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. الإنسان يندم على ضياع الوقت ندامة عظيمة حيث لا ينفع الندم حين يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو أمهل برهة من الزمن ليتلافى ويصلح ما أفسد. وهيهات هيهات. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب على السؤال الذي قد فات أوانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم عاملنا بإحسانك وامنن علينا برحمتك وغفرانك. أختكم التلميذة حسنة الحسين با في الصف الخامس الابتدائي. شكرا لكم جزيلا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة قصيرة تتعلق بالزهد في الدنيا. قال الناظم: إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات. ما أقصر الآمال عند رحيلنا فكأنها ومض من اللحظات. يا ربي إنك مالك أمر الورى يا عالم الحركات والسكنات. اجعل لمن رحلوا إليك مفازة ومآلهم ربي إلى الجنات. سبقوا إليك وفي النفوس مرارة والدمع جمر يحرق الوجنات. مسواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. مسواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. يدعو بها جهرا وبالخلوات. أختكم التلميذ آمنة عثمان جلو في الصف الخامس الابتدائي. ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ساويا فريدا وحيدا بعد عز ومنعة
رهينا بجرمي والتراب وساديا تفكرت في طول الحساب وأرضه وذل مقامي حين أعطى حسابيا ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائيا الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور على ما يشاء ويختار ومكور الليل على النهار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الحفل الكريم الآباء والأمهات زملاء الكرام أساتذة الفضلاء أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينبغي للإنسان العاقل أن ينشغل بما يقربه إلى الله وينجو به في الدار الآخرة قيل إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت إني أسألك حاجة قال وما هي قال أن تعلمني إذا دنا أجلي وأردت أن تقبض روحي فقال نعم أرسل إليك رسولين أو ثلاثة فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال أوزائر جئت أم لقبض روحي فقال لقبض روحك أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة قال قد فعلت أولا بياض شعرك بعد سواده ثانيا ضعف بدنك بعد قوته ثالثا وانحناء جسمك بعد استقامته هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت قال الشاعر مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل أسأل الله العظيم الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد ذا الجلال والإكرام الرؤوف الرحيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. Belo taliba men be annda hoore ma kamɓe woni yaltude oɗo isku ya Sinthiou no gueɗe 6 aray ndaare kamɓe tan kono woni koɓe yooɓi madama ɓorno men no laaɓa ndaare kadi tawi koɓe yooɓi kaydiji kon kadi kazalik aray nodda Aisha Mouhammad Yero Diallo indaha maqala Aisha Mouhammad Yero Diallo فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام والشكر له سبحانه على سابق الفضل والإنعام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام آبائي وأمهاتي أساتذة الكرام زملائي وزميلاتي الطلب أيها الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا خلق المسلم مع نفسه. أولا الحرص على سلامة دينك من الشرك والبدع والمعاصي. ثانيا تنقية القلب من الأمراض كالحسد والحقد والبغضاء. ثالثا مجاهدة النفس على أعمال الصالحة. رابعا الصبر على الطاعة. خامسا الصبر عن المعصية لأن الصبر عنها أيسر من الصبر على عذاب الله تعالى. سادسا الدعاء بأن يحيي الله نفسك. سابعا اختيار الصديق الذي يخشى الله لأن المرء على دين خليله.
ثامنا طلب العلم الشرعي لأنه يخبرك بكيفية إصلاح نفسك. تاسعا تنويع العبادات يصلح النفس. عاشرا إذا أذنبت فبادر بالاستغفار والتوبة والندم وفي الحديث الندم التوبة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أختكم التلميذة عائشة محمد يرجل في الصف السادس الابتدائي. ما شاء الله بارك الله فيك يا عائشة محمد يرجل mi yallo no hay goto koto ma tumbe yida kono me mal jifa makko aray kay don Fatima Sha'ban Diallo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة قصيرة. قال الناظم: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صيبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في الرضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في الرضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل الفوقان، بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن سواغر كلها قد فرهوها من سوى الرحمن، حركاتهم وحمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب سبل التي تفدي إلى الخيرات والإحسان. أم ألفا كاميرا. أم ألفا كاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جزيل فضله وكرمه، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن الشكر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الذي شكره وحمده عبادة واجبة، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فإياه أشكر وله أتوجه وأعبد وأسأله العون والشداد والرشاد لعلم نافع والعمل به، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وأتوجه الشكر بجميل الامتنان وتقدير لإدارة المؤسسة البر الإسلامية بسنتسر، وعلى رأسهم أبونا ومربينا الحاج أحمد نوح جل،
كما أتقدم لخالص الشكر وعظيم التقدير وجميل الامتنان لإدارة المدرسة البر الإسلامية بندق وسنتسري وعلى رأسهم أستاذنا كبير ومعلمين الكريم فضيلة الشيخ أستاذ محمد صالح محمود با فله أقدم وآخر الدعاء وجزيل الشكر وكل من معه كما أتقدم بخالصة الشكر وعظيم التقدير وجميل الامتنان لإدارة المدرسة البر بندق وعلى رأسهم فضيلة شيخ أستاذ منصبة كما أشكر أساتذتي أفاضل الذين قاموا بتدريسنا في مرحلة الابتدائية على ما أولونا من رعاية سابقة وتوجيهات كريمة وملاحظات نافعة أو استدراكات قيما كما أسأل الله أن يجزل المثوبة لكل من توجه لنا بالمساعدة في هذه المرحلة من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات ولا أنسى تقديم الشكر لخاصة الفصل فجزا الله زملائي منهم فاطمة محمد الفابري وعائشة محمد يرجل وأم الإيمان أحمد بري وفاطمة شعبان جل. ما شاء الله. أنا وجدت المقالة إنجليزية أنا والله إن شاء الله. Hey. Good afternoon, teachers, parents, and fellow graduates. As we celebrate today, I would like to thank all our parents and kindly share how they can help us to do even better at school. At home, we need your support. For example, when it is time to study, please help us put away the mobile phone, switch off the television, and reduce noise. Instead of letting us watch cartoons or play football all evening, give us time to read or do our homework first. Even simple things like asking, what did you learn today? Or check our book can really help us. When parents support learning at home, children become more focused, confident, and ready to be succeed. Thank you all, and congratulations to us graduating. My name is Umi Kamara, and I am so happy to be here today. To all the teachers and ustads, congratulations to you. On our graduates, we know you have worked so hard, and we are really proud of you. You teachers, you teach us so many amazing things every day, and you make learning fun. You help us learn to read, we write, and explore to the world around us. You are always there to answer our questions and help us when we are stuck. Thank you for being such a wonderful teachers and ustads. We love you and we wish you all the best. My name is Alfa Kamara. Fatima bint Alfabari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحبائي المفضل المبجل، أعني بهم أساتذة بر بندق والأمهات. يسرني أن أقف أمامكم وألقى هذه المقالة الجميلة من أعماق قلبي ومن شدة فرحاتي بنجاحكم أيها الأساتذة. أقدم لكم أجمل العبارات التهنئات، فألف مبارك من صميم قلبي. انتهينا أيام التي تحفظ فيها الدروس، وقد حان الآن القول ألف مبارك. سلام مرتفع، سلام مرتفع، سلام مرتفع، وتهنئات بالنجاح من قلب مندفع.
ما ضاق بل اتسع لأصدقاء المحبوبة وحبهم فوق كل حدود. سنرتدي إباءات تخرجنا ونسمع أصوات تصفيق من حولنا، نرى فرحة أمهات لنا هذه اللحظات التي انتظرناها. سنرفع قبوعات تخرجنا توديعا لسنوات الجميلة مضت، فيا رب تمم فرحاتنا لتوفيقنا. أهنئكم من قلب مشتاق لفرحكم، أهنئكم وأسعد أوقات الهناء بقربكم. أهنئ كل قلب يحمل حب لكم، أشهد أنكم على قدر الثقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة الفابري. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أيوة، أرأي أن ندعي حليمة سيف الله جل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جزيل فضله وكرمه، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وصفوة رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، زملائي وزميلاتي الطلبة، آبائي وأمهاتي، أساتذتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا إخلاص النية لله تعالى. اعلموا وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعة وإن قل أن يهدر النية، وهي أن يقصد بعمله رضا الله عز وجل، وتكون نيته حاضرة حال الأمل، ويدخل في هذا العبادات كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج ووضوء والتيمم والاعتكاف والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة الدعوة وما أشبه هذه الأعمال، حتى إنه ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام أن يقصد بذلك التقوي على طاعة الله. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وهذا دليل على فضل النية، لأنهم كتب لهم أجر الغزو بالنية. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ويوم الأرض الأكبر عليك من الآمنين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أختكم التلميذة حليمة سيف الله جل في الصف الثالث الابتدائي. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أيوة، نادي الطالبة آمنة عثمان سو. Good morning, Master and Deputy Master, members of staff, and my fellow students. I am greeting you all by the best way of greeting. Assalamu alaikum. Before going further, I would like to introduce myself. Humble name is Aminata Usman Sow. I am Fula by tribe. I am here to read a poem entitled Goodbye and Thank You, given the entire school. You don't just take, you inspire. You don't just speak, you light a fire.
In every word, a departure, a steady heart, that led me there. To all you give with selfless grace, you left you I can erase. I will forever be grateful for being a school of Al-Birri Islamic students. Thank you for your all kind, wonderful attention. والله حفظ كل هذا ما شاء الله بارك الله فيك. ايوه خديجة محمود جلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا رفع لما وضع ولا وضع لما رفع ولا منع لما أعطى ولا مؤتي لما منع. وصلى الله على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما سجد مصلي وركع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا خلق مسلم مع الجار. أولا معرفة مكانة الجار في الشرع. ففي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه البخاري. ثانيا اختيار الجار قبل الدار. ثالثا محبة الخير لجارك كما تحب لنفسك. خامسا عدم إيذائه لا بقول ولا بفعل. سادسا نصيحته والدعوة للخير. وفي الحديث دين النصيحة. سابعا رعاية أهله إذا سافر. سابعا مساعدته إذا احتاج. تاسعا الدعاء له بالصلاح والتوفيق. عاشرا إجابة دعوته إذ لم يكن هناك منكر. ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. حاولت ايوه اجوني المبتاي رحمه الله سليمان جلو haray wannan none gimongole pular haray mudire ndo holluno wondema e teleɓen no senade ɓaawo soɓe hewti ara ɓe yiɗi wooda yoga talibaɓe noddite ara ɗumanno wona wondema haray hoddugo ko kanko tu waali la walla aray ko kanko tu woni ko karmo ko ɓe hunni ga walla nono wona ɗum ko woni ko kanko mo jaano winda kadi ay hari ko woni ko luuɗuɓe hari arani te ɗum ɗon koye haala men kan te kadi ɓeeɗo ɓe tele ɓen hari ɓe senaki te ɓeeɗo mawɓe meɗen kadi hari ɓe senaki ko ɗum woni mo yituɓe wona haray wiigol haray ko kanko tumɓuɗe e konngol fof noon kadi sa yii ko seeɗaɓe ƴetta yo janngu ko tango ko time ɗum woni ko ƴetta sinon kamɓe fof ɓe wano janngude mo ɓe maɓɓe no woodi ko waawi kono haray ko ɗum woni sababu haray ene nodda Ramatullahi Souleymane Diallo yo aro fitanen ko wonno konka Pulaar. Ramatullahi Souleymane Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yettore wodani perlulo kulle joli itti kambawdi mum waɗani gabitan ɗi colli mone maji mum huɓata ɗum kontore kolli en mawnina onulaɗo makko en juuli si ɗum feƴƴi mi inna hoɓɓe ɓen ko sadi ko tooli aw pottal juɗe birru jamaji ɗin holli weltare daragole on fiita fayɓe majjuyi e kayoli fiino nde deftere ñiɓirara hutorgol no selli seede mum hino dimde pehmon ebba ɗum hino golli aw pottal juɗe birru jamaji ɗin holli weltare daragole on fiita fayɓe majjuyi e kayoli fiino nde deftere ñiɓirara hutorgol no selli
seede mum hino dimde pehe mon hebba ɗum hino golli awa ko ayyo pay kunge suka laato fiino toɗo bindi e kala bimbi haranandale te ko daaɓe ibilisa ka pembi ka deftere allah e diina makko ɗa dembi ɗoftagol mawɓe ngal ɓural ɗa humbi ka waddindire e ka ñoore ayetake ɗa lombi fii ko ibilisa etoto haa o yeehimo wembi ko mere ngal dambugal maano ombi hiɓɓi hay waññi kere nden no kolmbi an on kasirate belma ƴango haray alumbi mal neɗa e saayi mo yettuɗo tawa ka yiite no dumbi yo malal wonan folotirayɓe qur'ana nokku fof haa telimile e timbi kono si pay kum woni puyku tawa golle ɗen ko haylo koyku kaku yi'a woowi ku wuufi pettu kun aaga ɓaawo urnori kun nebbu juuli wootuma nde hoore nden nelda ngoddu sa inni jangu kun inna mimmi haa jaaka e deftu haray kun daɗɗino kun woni rakkikala hum puyku ka tumbondire fii gande ka haray kun woni tun hersukum ɓuri on ka tumbitano acciti kenum kun bargol mum yiɗaka ka kinum yettu alluwal siga gila alifun haa ya'un ta deftere jaasu haa ka gitema innande deftu andita nde nyalande ka iroyteɗa e gayku gilɗi ñaame itti ka hoore haa ka sakkiti teppu miɗo toro allah mo dandu kala battane kumpuyku miɗo toromo yo arsu koye huutorgol nde deftere haa ñande sorta ku wonki takbir 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 inde administration Albir Foundation aray men okkimo inchallah hitande aray nenen ko wiyete school fees on mawɓe makko ɓe o jangga e free inchallah aray ɗum ɗo school fees on ko arata o yoɓata mawɓe makko ɓe ngara yo fowto exam fees on noon e ko hedditi kon ɗum ɗon ɓe adday kono fii jande nden ɗum ɗon men okkimo o ɓeyda wakkilade mawɓe makko ɓe ngadi ɓeyda wakkilade salamu aleykum warahmatullah Aisha Saïdou grade 2 yo aro jangganen qur'ana kanko on sakkiti ɗon haray haaɓe noon continue nder koye diga Aisha Saïdou grade 2 Aisha Saïdou jangi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا haray suɓe julɓe haray ko ɗo wonɗen haadde ko yewti ko fatni darta e noko e yondinora e ɓeeɗo taɓɓe fof ɓe wata janngude on wirno on nane noon kono haray kala mo anndanɗa hoorema tawi ko mum o yaali ɗum yeeso ga wona salagol walla añugol on tigi no ko tangu kadi fayɓe mbi ɗuuɗi ɗum haray no woni ko anda ko ɗesi waɗi ko ɓerɓe ɗo wonanno ko suɓa joni aray e ko yewti ko heddi ko aray en nodday ko adi ko mudirul imtihanat on woni oustad Ahmad Diallo
kamɓe woni directeur exam ɓe halne konno exam o yewtori e nder ɗum heɓe jogii 10 minutes woni ko ɓe hokka hara ɗuuɗi ɗum ko 10 minutes sona ɗum ko 5 minutes eyyo kono haray mawɓe holli wonde ɓe hokkaaɓe 5 minutes haray koɓe tafaddal maskura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يتي الله جل وعلا إن جولنا لاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم حري ير أربع دو بين فوق بيلتناما ما بفاي بين فاي بين karamokoɓe meɗen ɓen immoran ɓen yani Sinthiou e dendanangal wonduɓe maɓɓe haray ɓe weltanama ɓe jarnama e haray ko darnilan yeeso moɗon ɗo haray ko yewtugol fi mana no examen on yewtiri ɗo inchallah haray sen daari examen on fof no yaltiri noon haray taalibaɓe ɓen ɓe wakkilike moƴƴano e no mi yiri noon hikka examen no yewtiri noon haray ɓe wakkilike haray yo Allah subhanahu wa taala e ɓeyduɓe honno faamu ɓeyda kadi wonɓe jannude ɓen ko innete kon faamu no ɓe wawata wallitorade ɓeɗo fayɓe sabu noon e wona hunde weɓunde wona hunde weɓunde pay kum jannugol pay kum wona ko yombi ok haray si en daari wono heɓuɓe exam ɓen fof waɗɓe exam ɓen fof haray waɗuɓe walla jeyi daari waɗuɓe exam ɓen fof heɓuɓe to mumtage ɓen heɓuɓe to mumtage mana ko landa kon tigi tigi on haray koɓe nogay e mana jeego koɓe 27 naati ila zalika inchallah ok ken ari ka heɓuɓe mumtage wiɗen ko 27 sen ari ka heɓuɓe jeyi jiddan haray ɓen ɗon koɓe fotti honno tiri sen ari ka heɓuɓe jeyi jiddan walla jeyid ɓen ɗon koɓe 54 sen ari ka heɓuɓe makbul koɓe 60 mana 7 ɗum woni tappanɗe jeego e ɗiɗo e jeego en ari ka waɗaɓe ɓe repeat e nder ɓeɗo haray ko nam waɗaɓe ɓen fail mana heɓuɓe raasi ko ɓe 23 ko ɓe noga e tati e nder classe ji ɗin fof e nder ɓeɗo fof haray ɓe fof maɓɓe koɓe ɓe fof maɓɓe koɓe temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo 177 177 ɓe fof maɓɓe amma rewɓe ɓen koɓe capanɗe jeenayo e nayo ɗum woni 94 worɓe ɓen koɓe 83 haray ko ɗum ɗo woni ga haray no wawno haalede classe ɓe ko jeelo heeɓi mumtage ko jeelo heeɓi yani jeyid jiddan walla ko jeelo heeɓi jeyid kono haray waɓu toon jonnata e ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo wonɗen raɓɓindinade inchallah haray hada wa billahi tawfiq assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en nodday sahadata almudir almaliya alwalid almurabbi ustad Mouhammad Ramadana Diallo ودكم بيتني إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sitta julɓe aɗa yetti Allah subhanahu wa ta'ala e nde ɗo ñalande teddude en jarni e mawɓe dental berri seni ɓeɗo ɓen fof bode e mawɓe men ɓen e Oustaz Amadou no Diallo alhaji en ɓe jarnama ɓe wettanɓe seni ke Oustaz Mamadou Sali en wonde maɓɓe ɓen fof haɗa hannde ko wonɗen koye fotagol gonɗe hannde ɗo ha e lewru aroyol mali ɓiɗɗi aroji inchallah ɗo wowirɗe ni hafla o haɗay ɗo ka bange e maliya mi wawata ɗum wiide no hitande feƴƴiri noon en hawri e suubade sattendeji muɗum ko woni ɗum noon woɓata haray ko sattendeji ko yowiti e yimɓe ɓen kon mara ko welsindare woɓɓe goo almuhim si darama e ko janga kon ha kaytande lanni ɗo ɗum wodi buy heddimɓe kono ko wiyeten min sengo am ko ɓurtugol wakkilagol par ce que ɗo en nani ko fayi ɓe jangi kon no wodi ɓe fayi mum jangi ɗo ha landa hontumoɓe mum ɓe woni ɓeɗo jogui bukku maɓɓe to tawa hara hay hude ɓe nattinaɗe kono a wawata wiide ɓay a waɗali a jangata ma ɗum hakke maɓɓe tawata wonde kono mi ɗaɓɓiɗo ko yen ɓurtu wakkilagol par ce que ɗo o l'école ko woni nene he wonɓe Sinthiou o ko fanɗi fof o heeɓi duuɓi 96 ha jeɗɗi min ñande mi fuɗɗimo jannude ko 2004 2005 tawno janngoɓe ko faɓe 50 jeeta to wonno Souleymane Oustaz Souleymane rahimahullah woni ko iwi 2004 yahi Sinthiou ko Sinthiou ko 2003 min ko mi woni on tuma de ha joni mbeɗe gerɓe iwanma kamen wonore e bitiki mum woni saabu Oustaz kadi e Ali Mousso rahimahullah ɓe fati to woni saabu arɗe en ka Johnson to si iwɗen ɗon kadi arɗen ɗo saabu Oustaz Ibrahima Khalil sen daari ɗo woni yaade ɗon hara ko en engasinoɓe mbi on tuma hannde arde hemade hoore men duɗata ko darnaga saare ɗo kono almuhim ka bange maliya dépense no woodi muɗum ka janngugol si tawi ko halda kon adda ka tampina e menen wonɓe gaaɓe e tele ande e heɓatama na tambiɗi ballal yaasi ko arata ko wattoye l'école tawana ene jodiri juuɗe so ɗo o andi hikka ko wonno nosiri ko guluuje na hitande si rutama ka bukkuji fof ɗo winda waali woni 1 ha fo wonno ko guluuje joyi waɗi ki tameji ɗin fof 5 no ɓeytino 50 dollars en waɗi 5 o grade 5 50 leydi no 6 wonno ɓe yaha ɓen amana ko ɓen ɗo woni 5500 ɗum e nder lebbe jeenayyi si tawi an neɗɗo a moƴƴinani programme ma moƴƴi hoorema moƴƴa a wawa ƴoodi timo hara a wawi yoɓude a ɓittodiraali e jannay ɗon wona jannaɓe on ɓitti an kadi a ɓittaki kono hunde nde no mi yiri ni ko wigol ɓaytu no heddi lebbi tati nayi hara weɓɓani kono yarata chey en fat haalerde huuboyama tawata heɓaali ɗi tawa halan ni sasude andi ñalɗi ɗum yaawi joni ha ɓurdi ande ɗo lebbi jeenayno juuti mi mururi waɗɗi tawa ɗum attaquinoma hara heɓaali siko ɗiɗo marɗa ga ma tato ma nayo tawa alan ni faaɗirede ɓaya siko ɗiɗo ɗum fof ko anga moƴƴingol pilango fufta on tawa ara si tawi a heɓata fof nde wotere awo addu seeɗa addira seeɗa seeɗa ha yoɓa par ce que ɗo kala koɗɗa windete ɗum ɓuuri haray komi toroto ka fii wo sengo ɗo koye en ɓurtu wakkilade wonno ni ko fayi ɓe jangi ɗo ko haray kadi yo andu e takko ɗo har ko l'école ta ko nisami e marasina oɗo ɗo ko de sen tambitakimo haɗa kadi no manque seeɗa so haray ko ɗum mi wiyata ɗo par ce que min to won ɗumitaji ɗi woɗɗike to haray ko kabange maliya no toon suɓubade satteneji haqiqa no toon kono min noon miɗo wawi gollondirde kala arɗo ka bange ɗo fiya min faamude tan min tappodiraɓe ɓayyuɓe kadi ko ɓe dadago ɓe uslumude yadetamo fiyo faamude eyi assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu jazakumllahu khairan jarama battanɗiɗo konngol haray ko hekkiɗon en nodday abbayhu sharaf Mouhammad Julde
Ustaz Muhammad bin Daba aray Seno ay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشر الأمور فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكيف نتقي الله حق تقاته؟ قد قال العلماء المفسرون القرآن يفسر بعضه بعضا، أي أن تتقي الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما يتد الله سبحانه وتعالى جوين إلى رمير محمد صلى الله عليه وسلم haray ko adi kon ko mi lontiɗo tawata ceernoɓe duwanoɓe seenade ɓen kono ɓe wawani heɓude fursa fi seenagol. haray hiɗen jalna dendanangal ɓe tawata wawi seenade ɗo. haray kadi ko tawi kon mi wawama jonnede oɗo kalima e dow ɓeɗo makko baɓe tedduɓe e karamokoɓe. haray ɗum ɗon min ko mi jeeyaɗo e taalibaɓe tawata honɗum tosokoɓe. haray ayaji ɗe jantiɗen seeɗa ɓawa ɗo no holla ɓural ngal ɗo gandal. haray honno ngal ɗo gandal allahu subhanahu wa ta'ala hino janti tawata honɗum ɓural maggal ko heewi ko wana noon kadi nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hino janti ɓural maggal ko heewi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki hadis maɓɓe selluɗo man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin. kala mo allahu subhanahu wa ta'ala fandani moƴƴere o hiɗani moƴƴere o faaminaymo kaaɗo diina. haray faaminegol kaaɗo diina ko jeeyaɗum e ɓural mawnugal. haray kadi honnum enen mawɓe ɓen hiɗe yamira tawata honnum tambitagol ɓeɗo sukaaɓe woni worɓe kañumba e suddiɓe wano taalibaɓe ɓe yawtiri ɗo noon ɓe jantike ɗo ko yogaji piiji heewɗi e nder kaaɗo diina meɗen tawata hino huɓiti e dendanangal piiji ɗin hino jeeya e muɗum ko ɓe wawi jantade fiyo mawɓe ɓen tambito koyɗo paykoy si tawi woni ɓe iwi ka école ji maɓɓe tambitagol ɓe honnum e alhaaliji heewɗi hino e muɗum tawata honnum dartitagol e koko ɓeɗo jangi waɗana ɓe tawata honnum ɗiɗo waktuji fiino ɓe wawira tawata honnum reynirde ɗiɗo waktuji jandeji maɓɓe waɗana ɓe programme nde ɓe wawata honnum walade e ittana ɓe tawata honnum piiji dendanagal ko tawata honnum sogoliray tawata honnum ga e jande nden. haray milan daro ha e ɗo haray kala ko hawrodiri ga e faljere haray ko immorade an e cheytan kala ko tawata hawrodiri e tawata honnum sawab fa min allah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جارم لهم برا جموم جزاكم الله خيرا. هاي هيك أيضا موضوع مدين دمنا نهور مع هاي جوتو كذا جان كتابه. هاي جوتو كذا جان كتابه. دمنا نهور مع سعادة المدير الوالد المربي شيخ أستاذ محمد صالح محمود با. haray mudir on sinkito walla no min ini tan men mudir al am haray kamɓe kadi ɓe jogii kalima haray ɓe yewta e nder woko allah taƴinayɓe inchallahu taala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة مدير مدرسة البر الإسلامية
في بندم التابعة لمؤسسة البر للتنمية والثقافة الإسلامية، فضيلة الشيخ أستاذ رمضان نائب المدير والمسؤول المالي، أستاذ أحمد جلو مدير شؤون الامتحانات يعني إدارة المدرسة وطاقم التدريس، رئيس المؤسسة الوالد المربي فضيلة الشيخ أستاذ أحمد نوح جلو، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي سبو فندو دي أودو وقتو هاي باونde yettuɗen allahu tabaraka wa taala duwaniɗen nelaɗo sa sallam jam e kisal min salmini mudiron min salmini kadi hikkiɓe e maɓɓe e wonaɓe gollidede ka idara e wonaɓe gollidede kadi ka nder galle ga en hiwrike kadi oustaz ibrahima khalil wonanɓe en kadi sabu ha hendiɗen e ndeɗo nokkure e wonuɓe ɗo ɓen fof min hiwrike kadi mawɓe fayɓe ɓen e délégation momin ardi on fuɗɗoɗen amirul muassasa on oustaz ahmad nou diallo haray men jarni on e wakkilare ko wakkili ɗon e oɗo académique year 2025 e 2024-2025 oɗo hafla ko hafla تقديم الكشوف نتائج الامتحان تكريم الطلبة المتفوقين وني graduation جانغو بها grade 6 بغايني بدوا يهود grade 7 دون وني بيجيو بيهيدن دو هني أن لكنا بالتخرج aden no welti kono no suni mi yali gorko hay goto e mabbe mi anda wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kono do ko zawjun wahidun fakat men yido daw ya ayna rijal worbe ala walla ko kambe to ha masharaku fi الحفل ولا ها في الحفل لكن هم موجودين يعني كم عددهم Okay, haray worbe no ton ko be njowo. Okay, jiwben ko be njelo. Sappoydido. Jiwben sappoydido, worbe ben be njowo. Njeego, worbe ben be njeego. Jono ngandi yani odo graduation no landi mbudi seeda. Wano babira ben woni ko itti dun do koko yiwdon do kon koko be watti do kalaji mabbe din ɗiɗo dolokaji enen ɓe wowlayɓe ka haala ɗo ɗen hani wattande yila janggen e hedditiɓɓen ɓay hiɗen jogii ɓiɓɓe goo wonuɓe lekkolji goɗɗi goo si ɓe waɗude ton ɓe ala compromise ko ɓe inni yo waɗe kon a waɗay sa waɗani ƴetta an e ɓiɗɗo ma on yaha because ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo woni ñalande ɓeɗo fayɓe ko hanaɓe weltinede weltane parce que na paygoy goy fo nanani mawɓe mum ɓen goy na paygoy goy fo nanani mawɓe mum ɓe e duuɓi jeego kadi walla ko ɓuri ɓay so on tigi fuɗɗori nosiri haray no ɓuri duuɓi jeego ɓe gayniɗo grade 6 hiɓe yahande kadi état goɗɗo goo duuɓi tati yani ka secondary grade 7 grade 8 grade 9 ɗon kadi ko step ɗimmo on non ɓe waɗane ɗon kadi inchallah yani graduation iwgol grade 9 yaha grade 10 joni ɗon kadi ɓe waɗoya ɗon kadi duuɓi tati ka grade 12 ɗon kadi ɓe waɗane maslan graduation ɗum woni taɓande tataɓere nden si ɓe immoyi ɗon ɓe yaha ko wiyete gon ok university kala mo allah subhanahu wa taala newnani ɗum ɗo noon woni aada school ji ɗin woɓɓe hay nursery paykoy gaynugol nursery 2 no yawde grade 1 ɓe waɗanayi ɓe graduation ño'ana ɓe sifa ɗi coñci ɗo addana ɓe dokke weltina ɓe weltanoɓe par ce que wondugol e jiwo taalibajo ɗo o nananama ha fewdo ɗo nago weli fiigoy an mawɗon sa ari a tawama e weltingol ɓeɗo
ɓe heɓay courage kadi no ɓe yahira grade 7 ɓe kontina haray paygum e jiwo koko ɗaynete multe ha wawa heɓude ko faalaɗa ko joni noon ko ɗum waɗi onon mawɓe ɓen min hiwrike on min weltanike on accutugol on haajuji mon jooɗo ɗo gila bimbi holli hiɗon hittini fi ɓiɓɓe mon ɓen holli kadi hiɗon hittini fi noddandu ko min noddi on kon haray min weltanike on mouradu moƴƴuru par ce que min yehi ɗo wano hanki ni o waktu ɗo aɗo oɗo waktu meɗen bohol ɓay ɗon andi ɗen jogui toon kadi madrasatul birril islamia Daaru Busumbala bohol gira nursery ha grade 6 ɓen noon kadi siɓe gayni grade 6 7 on ko Sinthiou inchallah ɓe woni arde ɗo kadi nursery ha grade 6 kono toon ko rewɓe ɓen min ɓuuri yiwde toon min yiyali babiraɓe wano sifa ko min yiiɗo ko haɗa yiɗon jarna maslan yiɗon weltana hitande fof noddandu ndum fi ɗum ɗo ko nde wootere accitano lekkol ngol accitanoɗa paygum gun ɓeyda e wallitade mo ɓeyda mo jonnude courage sukaɓe worɓe jeego ɓe arali jooɗi ɗo ɓen no woodi ko ɓe wowlani ɓe wowlani mawɓe maɓɓe ɓen yoɓe waɗu ɓe sali yaltinde mbuɗɗin ko ɗum haɗi ɓe jooɗo ɗo te haqiqa tan graduation on ko kamɓe fof duwa wonde ɗo because media on no ɗo no duwa andede ko jelo itan rewɓen ɓe sappoyɗi ɗo worɓe ɓen ɓe jeɗɗo kono hay gooto jaɓali wadde ko jiwɓe ɓen woni wadde kon e mawɓe maɓɓe ɓen onon jogiiɓe mawɓe worɓe ɓe waɗani participé ɗo mi weltanaki on ɓay hara na hen suuɗondir ɓay on yiyata ɗum e l'école hay e gooto en haaldirana e goonga next year programme wallinaɗo ɗo on a wowlante mo law si ɓiɗɗo ma no grade 6 sa wawata marde mbuɗɗi mbiɗo jogii weef haysi ñande o adda $5 mi marande ka weefan walla nenira ɓen taƴon ka dépense ka wona ɗon e jonne ɗo ñande o $10 fiyo heɓu aw ko ɓiɓɓe mom ɓe wattoɓe jooɗo ɗo no jari hunde fof ko waɗugol plan na onde makko ko sat si min inno kadi addu mbuɗɗin men ñaama kono koko ɗiɗo gombuleji ɗo mi sikki ɓe jonnata men si ɓe gayni kaka galle mon ɓe woni e yahude a weltini paygum magum wallidire ngara en wa'ali wa ɓeya par ce que woɓɓen ko si nanggama ɓijama ko ɓe hittina o haray ɓe wakkili kono fi ɓiɗɗo maɓɓe on e jande nden haray ɓe wakkilaki e haray ɗon alhamdulillah e nden toɓɓere ɗon mi yirgayno e mayre par ce que min landiki honto worɓe ɓen kono min mi andi secret on ko ɗum haɗi ɓe jooɗo ɗo ɓe jaɓani wadde koɓe landiɓe ka l'école gagon joni noon si Allah jaaɓi ko arata wonay ɗo gawo mawɓe maɓɓe ɓen noddete law ɓe haalane hiɓe jogii o graduation ɗo mo mawɗo mum woni grade 6 ɓayna classe ji ɗin fof ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ko waɗata waɗa plan gila law inchallah haray en weltanike kadi ticcaɓe ɓen Mr Cissé Mr Diallo Mr Chairman ticcaɓe ɓen ustasi ɓen wakkilare koɓe wakkili e nde ɗo hitande golludugol e paygol lebbi 9 wona ko weeɓi haray kadi result on ko ɗum mi wonno e wadde ok analyse on yilan memmino ɗo oustaz Ahmad joni en andi sukaɓe ɓen fof candidate ɓe ɓen fof total on ko 177 temedere e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo adadunnaji hin gañiɓe ɓen fof ko 154 temedere e capanɗe jowo e nayo ɓen ɗon fof ɓe feƴƴi ko jelo woni ko yani ko 23 nogay e tato hay goto noon nami wonɗo e wolde ɗo on wona onon jooɗiɓe ɗo hay goto yiiɗa yo ɓiɗɗo mum tawe e ɓeɗo nogay e tato kono si examen waɗama kadi on ari ɗo min inni examen on feƴƴi payɓe ɓen fof ɓe feƴƴi hay onon mo wiyay mi ganda sina mo andi koyete moofo maafa mo wiyay ɗo taw renaki moofo maafa dogiɗo ka fotta wono tippire ɓe wooda liɓuɗo on yiyay haysi ko ballon si ɓe juyi ha goto markali on yiyay ɓe ɓeydanayi ɓe ka ko ɓe goɗɗo yana awa si wiyama tun exam result no yaltude haysi tawi woni maslan ko élection wona e waɗede si oɗa heeɓi 50 oya heeɓi 50 gonɗum nan to mbeyna deuxiéme tour ka second round ɓe hay second round ɓe tun goɗɗo liɓa
wiyen ko on ɗon woni président no awa kadi si wiyama exam result no yaltude ɓe heɓen pass boni feƴƴuɓe ɓen fail heɓen yanuɓe ɓen kono an tawata ɓiɗɗo ma tawama e ɓeeɗo noga e tato an wo nene makko o paykun kun o yehe jooɗo ɗon jangi ton ko honno waɗi si paykun an kun yani landoɗa ɗum hoorema si Allah jaɓi ɗi kadoji ɗi yiwɗon ɗo ko teddingol ɓeeɗo fayɓe na mbuɗini kono noddugol ɗo ɓiɗɗo ma nodde an baba on ara daroɗa ɗo wiye paygu ma kum woni fos o jonne ɗo ɗum no waywa ɓeygu ma si defi ha ɓendi no woodi ko faala e ma konngol hara nambuudi wigol madame nde hirande ma hande no weli rewɓen fof ko an ɓuuri wawde defude rewɓen no yiɗi ngol konngol gol nda sen ekkito dal ko ɗum oustad Mamadou Saliou Diallo ɓeya winduɓe ok nde a deftere ko mawɓe faamuɓe rewɓe no yiɗi ɗum walla on yiɗa eyo woohi ɓe yiɗi kono ɓuyi ala e heɓude ɗum koye pay koye ɗo kadi wallahi ɗum ko ɓuygoy ni ko ɗum waɗi oɗo hafla ko beɓe waɗane ko fi fay ɓenni nodde ɗo wiye grade 6 ƴettuɗo foson ko kaari o nodde ɗo o jonne o etoto on position ɗon o tabita e makko o wawa yaarude yeeso mo noddaka e ɓeeɗo tato kankadi o etoyto ko arata o wiya si Allah jaɓi gorejo an on noddama kono min kadi ko arata mi noddete an baba arɗo ɗo wiya ɓiɗɗo kaari noddama min kadi ɓiɗɗo an on noddede an kadi nene arɗo on wiya ɓiɗɗo kaari noddama min kadi mi etoto mi anda ko honto ɓe rewi ha ɓiɗɗo maɓɓe woni fausse second état ko ɗum won tigi ɗaɓɓitata ko ɗum woni oɗo hafla tawi mo jogui important haray mi wawa hattinde ɗo on jarnama ok on weltanama mbeɗen andi mudir on tun oustaz Ramadan tun ɓe wawata wadde e jande nden nde wawa wadde succide kono ticcaɓe ɓen e oustasiɓe ɓen ko ɓeɗo fof woni ko wallidiri wonan ɓen ka galle ga ha wawɗen yottade ka yettiɗen ɗo haray Allah subhanahu wa taala masalan ya nawran en ngol ɗo l'école e l'école ji men ɗin fof yeeso Allah newnana en wawen heɓude tumbere ka waweten darnude mbeɗen wawnogo e hawtidirde fof waɗa sincu kono ɗo ko wallitagol musidɓe men wonuɓe ka saare ɗo ɓen tawa paykunkunko wonay ɗo gila nosiri ha grade 6 tawa o janɗi so fuɗɗo ƴettude ɗo oto ko yaha sincu si min heɓino ɗo joni tawi ɓe yeeyayno ɗo en soodi ɓen fuɗɗode no kisan darnude grade 7 noon aray ko ɗo waɗete no kono o yi ko ɗum ɗo ɓe waɗi men ala huɗuɓe men waɗu mais wata darnude ɗo na wondema aray sen mottidiri en wata wadde hitande fof classe goto classe ɗiɗi ona wata darnude e galle goɗɗo te ɗon andi hay ɗo jande nden nde wata regilde ɗo goy hino wuli ɓeɗo sino janngude ɓeya koyo deƴƴu ɗin soñdiaji fof hino ga ko ɗum waɗi si hitande fof meɗen wolde fi affaire tumbere no gasa an on ala kono ɗa andi joguiɗo wowlanmo ka heeɓi wo tawi ko enen jeeyi ɓay ɗo ñande koke mawɗo on iɓe andi koɓe yewtide oustaz Ibrahima Khalil gon ñande ɓe faala darnude wo ɓe jonnayi en notice ɗum noon haray kadi si en heɓoyi awa si heɓoyani haray min innay joni fayɓe ɓen kala ɓayla andi baykoye tosokoye no ga on wata inde ɓen ɗon on naada ɓe oto ñande o ɓe yaha sincu haray noon ɗaɓɓugol ɓayɗa andi ɓooyi ɓe ka eggowo heɓilagol ɗo ya jonnede notice haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude haray wa akhiru dawana ani alhamdulillah rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jarama ko batten ɗiɗo konngoli haray mi tañini kadi yewtanaɓe fof nani inchallahu taala haray ko heddi ɗon en hekkine jonnugol microphone ɓeɗo mawɓe meɗen e babiraɓe meɗen e ganduɗa hoorema kamɓone amiru muassasa alhaji ahmad walla oustaz Nuhu Thiam Diallo walla ko Thiam nam haray jonna e microphone inchallahu taala kamɓe kadi ɓe ɓeynen e wasiye kala wo ko Allah subahanahu wa taala yonanaɓe haray walete fodɗon maskura wama ajura lalla raisul jalsa ma takadda fade min waɗɗana on soƴƴade Thiam ma ahad lakkabahu bi Thiam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله musidɓe wonɓe ka dental ɗo dental diina yanko waɗi ɗaɓɓangal en torki Allah ko woni e maggal e moƴƴere kon yo Allah hokku en haray inde amiru muassasatul birri l'islamiyya wa saqafatul islamiyya e dendanangal iwtirɓe ɓaawo maɓɓe kadi haray meɗen salmina on e oɗo nokku tedduɗo meɗen juuro on meɗen jarna on du'ano on toro on kadi du'a on haray en attoray mudiru lekkol ngol ɗo Oustaz Mansaba walla noon kadi mawɓe makko mawɓe men Oustaz Ramadane Diallo e hedditiɓe ɓen fof goto e place mum ino jarna ino weltana ka nokku ɗo ko noon kadi ɗen torano kadi Allah tabaraka wa ta'ala wonanɓe en sabu ɓen heɓugol ɗo oɗo nokku ka wonen ɗo mo akkatan e tawi mo yeru ko Allah haaji o woni Cheikh Ibrahima Khalilou Diallo haray yo Allah subhanahu wa ta'ala ba yo Allah lanɗo ɓeydanɓe kutu e polgal e arsike tagi ɗo yaadi ɗo haray ɗen weltano kadi jooma nokkure nden kadi luɓuɗo en ɗo on kadi ɗen du'anomo kala ka o woni kanko e ɓeygure makko fof kadi e haray wattu on koko raɓɓiɗi hiɗen yetta fulɓe tiibi ɗe weltanoɓe kadi waɗugol participate kadi e femeɗen ɗo e ngal ɗo dental eɗen jarna ɓe weltanoɓe du'anoɓe kamɓe kadi Allah ɓeydu e mana polgal ngal hen haray ko raɓɓiɗi kon ko makete ɗo kon haray wano fuɗɗunoɓe gilande makka Oustaz Cissé fuɗɗuno haalde fii sukaɓen e mawɓe ɓen haa ka Oustaz Saliou Ba makiɗo joni haray ko haalete fii mawɓe ɓen kon e sukaɓe fof haalama miran noon ko waɗete ko haa o heewa rek so heewi yeeso ɗon kala ko waɗɗa yeeso ɗon koko hibbata haray noon ɗen jarna mawɓe sukaɓe ɓen fota ko wona seeɗa ɓay ko kamɓe kadi wakkili ƴettude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yondinoga e golle maɓɓe ka galle jonna ɓeeɗo ustasiɓe wiya komin faala koyo wallu men nattino ka koye maɓɓe ko Allah tabaraka wa ta'ala malnirta en malna ɓe malna en fof yawmal qiyama ɗum woni deftere Allah nden e sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗen weltanoma ɓen fota ko wona seeɗa kono noon kadi ɓe jarna sukaɓe jaɓuɓe kadi ɗoftagol mawɓe muɗum ɓen ɓay ɗen andi woɓɓe ko janggata ko ha guere tiri murta yalta fes haray ɗen andi ka woni Allah watta en hawru e mum woɓɓe grade 4 woɓɓe 5 woɓɓe 6 ɗo woni las penalty aɗa yalta fewdo ɗon e tawi noon woni joni en heeɓi jaɓugol maɓɓe sukaɓe ɓen ɗofto nene e baaba ɗofto karamo ko muɗum ha oɗo fewdo woni joni koye woɓɓe egguɗo yaha Sinthiou sori haray ɓe yettira ɗum Allah yettana sukaɓen Allah weltano mawɓe ɓen e no Oustaz Ramadana makirno oɗo school oɗo lekkol weɗe oɗo mana ngal ɗo duɗal wona duɗal hankiwa kono noon hawnaki mawɓe neeɓi ma kande en soto no ɓurto salndu haray albirre Sinthiou ko soto ngal ɗo dental ngal ɗo duɗal ko ngal ɗo jibini haray mana Sinthiou toujours noon ɓe nayi si mawɗo yimi ko mayɓe ɓen o waccata haray no wonno ga buyi wonnoɓe e ngal duɗal Oustaz Gindi en e woɓɓe goo woɓɓe no tike tomiraɗo tabaraka wa ta'ala yo Allah yurmeɓe o yaafoɓe woɓɓe no wuuri haray ɓe ala ɗo e wonno Oustaz Abdoulaye Bari en no leggine fewɗo ɗo haray e yejjitanaɓe kono dental ngal ngal ɗo duɗal ko duɗal ɓoyungal yo Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu hen barki o haray ngal ɗo jibini ngala to ɓay noon soto ɓurtike salndu e yetti Allah kadi e tawde woɓɓe koye jangge ɗo ha egge yahe toon haray komi wiyata mawɓe fayɓe ɓen koyen ɓeydu wakkilade ɓeɗo fayɓe me en ɓe no wayi wako neɗɗo soppata ngesa
o fuɗɗo bagila soppugol ha ñande o wi'ata ko soñugol ha ñande o gayni soñude walla ñande o peesi tereti makko on oyna ko ɗum ɗo o heɓi haray ɓe fayɓe moɗen ɗo no waywa gesa ɓe makani en ɗo fi ka bange jawdi ka yoɓugol ko halda ko e dankagol fayɓe ɓen on tigi wona no duwa wonirde noon o wona siwle suɗo o wona dankaɗo ɓayi e wi fayɓe ɓen ko gesa meɗen isan gesa maɗa mban noon no faaliraɗa o ko noon mban gesa wa anayma so a woni a remi walla a soppi a remali ko soppuru marɗa a mara gesa so a remi a howali a renali a remi kono a mara gesa isan a waɗay ko duwa waɗede kon foppo toon ha wiyeyen noon tereti yoni yiya noon intérêt ko wakkidinoɗa kon guiɗa soppugol ha fewdo ka tereti ɗoyata ɗon yoni haray ɓeɗo fayɓe wiɗen koɓe gesa me en ko yen ɓeydu wakkilade si wiyama yen ɓeydu wakkilade ɓe makani en ɗo ko won nder ɗon ko waray ko yen ɓeydu wattande yile ɗum gesa noon wono yimowo on wiiri wa man tara alhububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman indal hasad kala remuɗo gesa o renalima o aynali o howali kanko si tereti ari ko nin se o pesata haray ko ɗum woni fi ɓeɗo sukaɓe haray ɗo jarne ɗo weltane ɓeɗo kawtalɓe meɗen fof kadi ɓe hawturuɗen e mum ɗo kadi ɓe weltanoɓe jarnaɓe kawtalɓe lekkol on ɗo en meeɗa heɓude compléne maɓɓe ɗo wonde pay koye men koye no waɗi goɗɗum teɗen andi ɓe waɗay goɗɗum haray ɓen kadi no muññani duɗɗaɗal ngal no muññani diina Allah kan e meeɗa wullitade wonɓe ga meeɗa e gollude o kawtal meɗen wullitike ɗo wonde pay koye koye no wadde ɗum ɗo hara yeey haɗuɓe walla ko wanano hiɗe jarnaɓe weltanoɓe ɓe Allah subahanahu wa taala yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude e jotti hara en jarni fof en weltanike fof en du'anike fof en torike fof du'aw kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyyi haɗay nane yejjuduno dayfo sharaf ko oustad Souleymane Touré e wonɗo ko teddinirɗen ndeɗo jonde haray haflaji ɗin no ɗuuɗi hande wono hissatul ouraynan ka jamiatul ihsan Bagnulundin iɓe jogii ɗon fayɓe wonɓe janngude hettoɓe kaydi mum haray ko ɗum haɗi ɓe seenagol e ndeɗo jonde kono ɓe immini cheikh Amadou Julde Amadou Julde haray ɗen hiwroɓe o dayfo sharaf wiyete chief guest of honor haray kanko woni ko teddinira ndeɗo jonde haray ɓe wawani arde kono woodiɓe ɓe immini en jarniɓe kamɓe kadi e notagol noddandu ndu madrasatul birril islamia fi Bundung attabi al masasatil birri tanmira saqafa al islamia ko jonnaniɓe ɓe wawi notade ndoddum ɗum barakallahu fi jarama on kadi enen juuti kono ko toɓɓe ɗiɗi heddiɗi so ɗon gadi komo dirul madrasa on kañum maye sendugol président ji ɗi hara joni onon mawɓe fayɓe to on darna men goto seenoɗo haare inchallah ɓeyde kadi السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أحييكم تحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة السلام عليكم ورحمة الله يبتدى الرجل من الله صلى الله عليه وسلم بجودك وهو الإسلام إمور ده ما هو به هاي بنهدي لهم بإني كسالمينيهم لان بكسيلهم جام إيران تنيكهم hoore ɗum kadi awa tigi tigi on ɓe weltiki ko pay ko woni e janngude ko janggude hino yaadude no ɓe faalirama minen kadi ko ɗum ɗo woni komin faala hollidude ɓay koye fewdo ndiyam wona haalaji e ɗuyte mi weldade ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wabarakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haɗa min meɗen jam on kadi o weltanama on jarnama kacce to en feɗɗen ha oɗo tayen arɗon kadi jooɗi ɗon kadi e battene ko fayɓe won dartude ko السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مسؤول عن جلب حور بدوء أو وقت دو أرأي كونغو هيوران كدو مي أردني أيوتري الله وني يكسي الله وني دو مودو أرأي إن هيوتي
ka ƴeewiten wonande nanayɓe ɗum ɗon ka lannode programme on en hewti ɗon aray noon ha joni mawɓe maaki ko makete kon fuu ko heddormi ko seeɗa rek ko mi faala andintinde ko tawata hara en hootida e ɗum ɗon jangge koyen ɓeydo janngugol honɗum ɓeydotoɗen janngugol mba ngesa meɗen woni ɓe fayɓe meɗen ɗo ɓe naɓuɗen yo janngoy ka lekkolji ɓe hino janngude boy hiɓe tinnade hiɓe wakkilade hiɓe dawde ara longine goɗɗum ɓe hoota ɓe rewtoyo goɗɗum ɓe acca ko ko ɓe jonna ka lekkol ñande ɓe landita ko ko ɓe jonna ka lekkol hara ɓe hawkino konko ɓe halfina ka lekkol kon ɗum wonta ɗo ndaren fayɓe men ɓen ɓen towuɓe duuɓi seeɗa ɓen gandal walla faamu no hewti joni si pay kum makum towi duuɓi seeɗa wota o yondinor lekkol ngol tum yo janngu ka classe ji rek o jippo o hoota buy e meɗen no wiide pay kum makum ɗo si kun jippike naadu kum métier o janngora ɗum ɗon kadi aray no moƴƴi sen dartindike noon ɓen wonɓe janngude métier resource ji maɓɓe ɗin ga haray buy e maɓɓe hino toon paasuɓe boy kono yanuɓe e maɓɓe ɓen hino ɗuuɗi ɓe wonɓe janngoyde métier sabuna komi dartini tentini hikka classe ji ɗin fof ɗo no gasa on nanay joni premier deuxième troisième fof ko rewɓe first second third classe ji ɗin buy e majji naadi fowde kono buy e majji ƴettuɗo first second third fof ko rewɓe to tanƴine haray ko ɓe rewɓe ɓe janngoyaali métier ɗo ko ɓe woni e rewtade ko ɓe jonnaka school ga kon en nanay o resource yeeso seeɗa dartindoɗen noon kadi ɓe fayɓe woɓɓe e meɗen hino ɗaynirde fayɓe muɗum ɓe ɗi téléphone ji ana téléphone wonɗo téléphone ji ɗin ɓe janngay ga goɗɗum ɓe yaha ɓe naatoya tiktok ɓe nana toon haalaji ɓe naatoya vidéo ji facebook ɓe nana toon haalaji ɓe ara ɓe essaya ɗi ka l'école ga ara ɓe jeeya téléphone on ko nokku goo ɓe ƴetti téléphone ɓe yurni ko goɗɗo goo luɓi ɓe téléphone ɓe yurni imma téléphone nene maɓɓe on mbay ɓe wurtodiri walla téléphone baba e maɓɓe on ɗum ɗon noon ɗuytanayi en ko pay kun du'ano heɓude kon e gandal e faamu e darsu on so lakka o landa ɗon no gasa o heɓayno 99% si ari exam kono ɓay tun himo fijirde ɗum ɗa ɗuytaynaymo toon ha tawata hara ko 87 o heɓata walla 77 o heɓata tawde haray so hooti rewtagol ngol ɗuuɗa ko honɗum ɓuri ɗuuɗude ko yurnagol ngol téléphone o daaray ha batiri ɗaano so wallini wonde ɓe jonniti téléphone on nene maɓɓe o tuma mégabyte lanni so mégabyte lanni ɓenna mi ronkidaro ko ɗum jogi donc ko tuma ɓe soodoy mégabyte o ko kanko nattinantaɓe o ndaara ɗon kadi haaɗi woɗɗo o jonnitanene makko walla baba e makko wattane hila e ɗin piiji ɗum ɗon kadi ɗuytanayi en ko pay koy koye foti heɓude kon e gandal ga ko hikkata ɗon goɗɗum ɗon kadi pay kon hino janga ɗo darsuji ɗi ɓe landitete ga min naali wo tawa yahu daara hay nokku kono o immoto ɗo yaha o daara jangaɗa daara ñalorma o jangaɗa daara kikiɗe o jangaɗa daara jemma
mais ko men landimo ɗo komo heɓatata rewtagol ɗum ɗo sina hara ko alkamisa tum o ari ɗo o yoɓana 25 o ɗum ɗon honnete o rewtana ber ko rewtana ɗon ko ɗum ɗum kay mi hino ɗuytude ɓe mana daraja ilmiya e hoore talibaɓe ɓe aɗa wattani hilay ɗum moƴƴa kono min jarni on fota onon mawɓe fayɓe ɓe wakkilo ɗen hiwe nde toɓɓere ɗo ana di hikka pay kumma kum métier ko honno resolve makko on wayi a jonude mobile ma on honno pay kumma kum no fijirde ko honno resolve makko on wayi si tawi a ndaari tawi ko darta toon kon ɓeydimo o towi dow hatta joni ɓuydamo waldade rentinamo goɗɗi gono nder ɗon tatari a tawi ko jogoto téléphone on kon ɓurta ɗuɗude ko o rewtoto ko jaɓitu téléphone on accamo o rewto aray ko ɗum ɗon mi faala yen andintinde aray noon mi jarniɓe mi gollita gaɓen fof woni oustas honnete mudirul mali oustas ramadan monsieur Thiaman oustas Diallo si tawi mi kontiɓe honnete ko ɗo no gasa tongoto ɗen kono mi jarni gollodirta e muɗum ɓen fof talibaɓe ɓe nananɓe men kadi ha min hewti fewdo ka min hewti ɗo aray ɓe fof maɓɓe ɓe jarnama ɓe weltanama min accali e hay goto min yejjitali hay goto no wayni kala mo mi wowlali ko on ɗon mi adori ko on ɗon mi fuɗɗori aray miɗo wiya on nde wonno waktu on raɓɓiɗi ɗo haaɗa ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lu mu doon gaaral ci ay kàddu sànq tamit fàtte nañ suñu kilifa bi Oustaz Ahmad Farafeñe mu ngi fi waaye léegi nag Oustaz Ahmad Sinti Sori la du Farafeñe de léegi delloo lañ ne fi ak Cheikh Mahdi ak délégation bu ñu àndal te ñu jóge Sinti Oustaz Saïd mu ngi fi ak ñoom tamit Oustaz Ali Baba Diallo Subbu Kaas kon lu mu doon wax rek mooy ne gërëm na teachers yi ustaas yi naataangoo ñi nga xamante ne ñoom la nekk di liggéeyal ngir ne comme nu ma ko waxee woon rek soksi du mun a am si liggéey lu dul nga am ñi nga xamante ne dañ lay jàppale kon su limee dafay juum am na ñu mu tudd seen tuur waaye képp ku nga xamante ne dégguloo sa tuur kon dafa mel ni ci yow la njëkkee sant na waajur yi tamit waajur xale yi sant na xale yi ñëpp waaye mu ne result bi dafa am ñenn ñi nga xamante ne sagantuma si xale yu góor yi ñenn ñi dañooy ne comme que xale bi mag na tuuti xam nga ñun dañ foog ne jàng du métier man de depuis bu ma nekkee xale jàng rek laa ne mënuma defar dara waaye maa ngi dund de osi kay jande wona métier ne gila kam mi woni paygu ɓe nadanno tayreyagal koto an yalla hinnomo koto ama sara o immino ɗo o yeeyo tawila sénégal miɗo janngude ka oustad fayira hafisahullah ɓe inni minen kotiraɓe ɓen fof min janngani métier go ɗo woni toolaji on nangue ɓay ɓe ittinanga l'école ɓe nawilan janngugol tayre komi tayre jogoy kono mi ala certificat toon mi acci ha wardi Gambi ga ɗum mi suuɗi mi yayti ka ɓeya o immi ɗo o yaytoy toon ɓe joƴƴinilam minne ha min ndewi ko jande nden woni ko ɓuranimi mi ala métier de kono mi sikka goɗɗo no jogui métier ɓurimo men jogui on hayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mi ala e toroyade dépense kadi no gasa joguiɓe métier woɓɓe go si min fotti mi hokkorayɓe dépense gurdam ko Allah jogui mi jonnay on ɗum mi sii par ce que sikku gandal wona métier jon noon ɗo gandi si alama ka national assembly ko jannguɓe ɓen won ɗon si on yehi ka police ko jannguɓe ɓen ɓen ceenata yimɓe ɓen sokaɓe si on yehi ka lawyer ko jannguɓe ɓen président o jannguɗo métier mo jannga wonda ɗo président sina hara ko finkari o jogui waɗi coup d'état tentoraki ɗum Allah ko waɗi simi woli ɗum ɗo jande ko métier tentini jande kaɗo diina time buñ doon jàng tamit dañooy wax ne yow sa xale bi daara nga ko dugal su jeexalee lan la war a nekk imam wala quranic teacher
waaye gis ngeen léegi government bi His Excellency President Adama Barrow def nañ launch last month on the 10th OIC Sadawda Kairaba si hall bi World Bank léegi ñu ngi jóg di bugg a dugal seen loxo ay $millions lañ bugg a dugal ci daara yi ci Arabic school yi pour ñu jàppale xale yi incha allah di fiico xale yi di génne ci Arabic school yi du ñu mel nii man fekk arabe rek laa mun dinañ mun English ñu mun arabique government bi dinañ taxaw ci loolu kon mbir yi mu ngi ñëw comme His Excellency Président Adama Barrow lu mu waxee incha allah ci ay at yi di ñëw xale bu wàcc ci Arabic school bi dina nekk managing director waaye dina mun a nekk imam su nekkee ne waxtu julli jot na mun na jiite mun na def xutba génération boobu lañ bugga His Excellency Président Adama Barrow gis ngeen lu ñu wax te World Bank tamit ñu ngi see dugal seen xaalis kon incha allah si kanam menen si ɓe arani allah arino si ɓe faala yo ɓe won ɗon si ɓe faalata ɓe ara minen ko allah jonni men gon yoni ɓay noon ɓe tawi wakkilare no ga l'école ji ɓe tawi yo ɓe ara allah yo ɓe ara si ɓe arani kadi ɗum dagata men accida ko men jokki ɗo mbuuɗi noon ala e ngol jannugol on yata jannowo no janniyawi e masalan kaka jannugol ok mi woni patron yagal alaga kono barkino ga e duwa khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wax bi rek mooy mudir bi lu mu wax xale yi nga xamante ne ñu ngi dem di jàng métier lu ñuy jàng fii every day 6 lessons 6 period la ñuy jël fii léegi xale bi su wàccee fii rek mu dem si ok masalan atelier bi du am chance naka lay jàngee luñ ko jox si daara bi mun na am ne 23 ñu nga xamante ne dañu féel ñu bëri si ñoom ok si catégorie boobu lañ ne suñu seetee si réseau bi xale yi jigéen ñi ñoo gën a paas ngir ne ñooñu mun na am ne amuñu beneen métier bu ñooy jàng ñu ngi jël chance di def muraaja si seen darsi principal bi tamit am na lu mu mention mooy smartphone yi téléphone yi nañ ko contrôle suñ defee seen waxtu bi yëpp si masla yaan si phone si duñu am jot ngir study luñ nekk di jàng kon ci gàttal lii la gaaral ma gis ne nañ ko translate si beneen wax bi ngir ne am nañ fi ay yeneen ñi nga xamante ne dégguñu pël kon incha allah jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. on kare jarama batten konngol mawɗon inchallah taala aray ko hissata ɗon ko tawsir jawani ɗon woni sendugol président ji ɗi lil mutafawila tawi ɓe anndanɗa hoore ma ko ɓe woni jañiɓe e tawi hara men dawi nafaka on no ɗumanne seeɗa ko ɗum waɗi hikkiri ɗum ɗo kisan e fewtanen nafaka on inchallahu taala sallllahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala assalamu aleykum wa rahmatullah. أول ها ترتيب الخامس وني يبدو فوس ها 5 فوس ها 5 وني فوس ها 5 بدو فو بهبا جائزة بمعنى برايس kono hinoga ɓe tawata hara yafoɗo no muusi noon no metti seeɗa ɓe tawata hara ɓe hunnali ahadi ko yew honno ko haaldidano kon hakkude maɓɓe e lekkol ngol ga a taway ɓay kon ko ƴetti first walla second kono o gaynani yeɓude school fees ayna hersingol mo ko ɗo haɗi inde makko ne noddatake ɗo si tawi ɗum first noddama e on classe ɗo second on noddaka ɓe yiɗa jantade inde makko ɗo wona o ɗumannika aray ñande o ari o gayni yoɓugol school fees makko on fof price makko on o hendotomo saabu ko haldigal hakkude meɗen eyo aray ko ɗon min faala naɓude ɗo haray mo marana price de kono yo ara o timmina ko min haaldi kon taw saabu minen min sokay woni eyo eywa haray ide fuɗɗora kon
mudir bi lu mu doon wax ci gàttal ñu ngi ñëw léegi ci price yi def xale ñu mun a kontaan classe bu nekk jëlee ko nursery ba grade 6 incha allah dinañ am seen neexal jëlee ko ku jël first ba 5th position waaye nag am na ñenn ñu nga xamante ne mataluñ lu ñu war a fay kon suñu ooyee force ñu bañ a oo second ci classe boobu du ñu wax tuuram tamit mooy ne kilifam bi lu mu war a fay fayu ko kon du dégg tuuram du jot price am te loolu yow yaa ko def sa doom boobu nag Oustaz Ramadan mu ngi ci biir demal léegi nga gisee ak moom wéef am na nga wax ko tour bi léegi mu génn ak price bi incha allah ñu ngi leen di xaar waaw xam nga driver nga ne xaar ko ba si virage bi rek ñu ngi leen di xaar ay chauffeur nangu kaka tournugol ko ɗo woni tournugol ngol so on tigi addali wala ngon tournata en ara nursery nursery mana ƴettuɗo ɗon foos ko khadijatu mouhammad al amin diallo aray koɓe waɗuɓe exam ɗon ɓen ko 51 amma pasuɓe ɓen ko 59 ko khadija woni khadija mouhammad al amin diallo simo ɗo yo ar o arda e baba e makko nursery ok nursery ñu ne ku jël foofu fos turam bi mooy Khadijatu Mouhammad al Amin Diallo candidate yi number student ñi nekk ci classe bi 51 la ñi pass 41 moom moo jël fos ana papam ak yaayam ñu jël result bi ak price bi xam naa tey di nga kontaan table bi dina fees waaw assalamu aleykum neen makko noga jonne ni gon allahu akbar allahu akbar masha allah second ñu dem naam ƴettuɗo ɗon second ora ko Fatoumata Binta jaajama kadi aywa haray ƴettuɗo ɗon tataɓo on third position ko Khadijatu kadi Mouhammad Salih Diallo aji o suuɗa aji allahu akbar allahu akbar kana o weldaki on soñal noon dami force affaire allahu akbar masha allah wala ilaha illa allah allahu akbar masha allah aja ñu dem ku jël fourth position Ibrahima Isa Diallo fourth position onto mo oto Ibrahima Isa Diallo walle mbi acca lawngol se oto bay konko afta naam jooɓo allahu akbar la ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah naam tartibul khamis jooɓo 50 ko position jël 5 position bi mooy Aminatu Adama Diadio Aminatu Adama Diadio anam Diadio ale Aminatu Adama Diadio ale Allahu akbar allahu akbar ma sha allah wala ilaha illa allah allahu akbar ma sha allah aja ñu dem Kando Ba Abdourahmane Kando Ba takbir allahu akbar ma sha allah wala ilaha illa allah allahu akbar imam ko Muhammad Saleh Sulaiman Suare Muhammad Saleh Sulaiman Suare okay, grade 1 number of student 34 la ñu pass 33 dafa mel ni kenn rek moo fail bi result bi masha Allah 34 candidate ñu pass 33
masha Allah kii mu ngi am yani excellent allahu akbar ana yaayam wala baba tur bi Mama Salih Mama Salih Souleymane Souare okay hanki mi yawno to bohol tay bay gunno ɗon ko jetti fos mawe makko ɓe garani min noon next year miɗo jogui pick up mi addore pay kun tinni kum mawɓe ma arani miɗo wadde maga pick up mi nawama gunko jammara on ɗuma baba o waɗay so yetta ɓiɗɗo makko en famodire par ce que woɓɓe ɓen kota ɓe arɗo ha min heɓa goɗɗum e juuɗe maɓɓe on ɗo mawɓe kum pay gunɗo ƴettuɗo fos on ɗo ɓe allahu akbar masha Allah wala ilaha illa Allah allahu akbar masha Allah assalamu alaikum ɗum ɗo no yurmi wallahi no yurmi ndareɗo hitande foyɗa wonde pay ko godi ɗum kanko hande o romba tawede ɗo allahu akbar ɗum ɗo ko hunde ɓurde hulɓinade ni kaka esprit english goɗo suta wadde ɗum ɗo wallahi ha ɗum ɗo ko hunde sayi muhsin ɗum ɗo ko hunde suninde ni allahu akbar barakallahu fikum jasakumullahu hayra ya mudir inchallah next year ɗum ɗo e ñawde ɗum ɗo inchallah no wonno waɗoyten e uɓuɓa fiiɗiɗo programme babiraɓe ɓen ko neniraɓe ɓen tumi woni wonde babiraɓe won holliri ɗum ɗo fayda hitta e maɓɓe allahu akbar tawi ƴetta grade 4 grade 1 4 position ko Isa Muhammad Alpha Sy Isa Muhammad Alpha Sy allahu akbar masha Allah wala ilaha illa Allah allahu akbar fuɗɗi ko battinde e maɓɓe jande nde ne ɓaali ko ɓe ara tawi shukran naya bon Mouhamad Lamine Haroun Mouhamad Lamine on ƴetti ɗo Mouhamad Lamine Harouna Diallo Mouhamad Lamine Harouna Diallo dare hikkiɗo noon Mamadou Lamine Haroun Diallo nam Oumou Hawa Sidiɓe walle en laawi ɗim hen to na ɗum ɓe tarda e argol ngo paygol ko yoɓe jooɗo Oumou Hawa Mamadou Ali Diallo grade 1 kanko yoni allahu akbar assalamu aleykum o arani ay wallune aha kono ngari ok léegi ñu ñëw si grade 2 number of students yi 26 ñi pass ñoom ñëpp pass nañ 26 yëpp kenn feelul andir donc wona usagi yon libata bay gumko ɓeɗo ko ɓe nogay e jeego woni ko classe ɓe fof ɓe fiƴƴi hay goto yanade ok on ɗo mawi makko ɓen allahu akbar allahu akbar jonne oɗon ɗo ndema ndemo arane kay jasakumullah hayr albar kayndinno nder nen eyyi yehe hombo yikki ɗon kadi amanatu second o amanatu Mouhamad Dawde Diallo amanatu Mouhamad Dawde Diallo kanko ƴetti second on ɗo nen makko yo ɓeɗo classe maɓɓe on fof ñi 26 ñoom ñëpp pass nañ waaw wax leen allahu akbar masha Allah eywa haray kaydi makko ndi no ka office ga ngaranani tan jonne goɗɗo ɗaɓɓita ɗum ɗon e nder kaydiji ɗi jonni toon ɓe honto eywa Aboubacar Mouhamad Bayle Diallo grade 1 grade 2 arno ɗo nane honto mo arane o kanko woni tartibu al-thalith eyi machallah eyo tabangal eyo ha tabangal wawa tabangal arɗo ɗo o wallinay goɗɗum ngol naya bon ko Izzatu Sharif Ba Izzat Sharif Ba machallah jasakumullah khair Izza nen makko walla ɓawi makko yo babiraɓe no tinni dabangal kono woni hawjinde koy so hawjinde ɗo man hada
na yalla yalla wasi do tabangal holtal do men fulo say awa ko dum si ado si jomon ko aishatu muhammad talu bari aisha muhammad talu dar ko no do ka jawais do dare tage usa rahman al hasan ba ondo woni o kadi ko kanko ni safasa jobo ko safasani ok grade 3 léegi la ñuy dem foofu tamit candidate yi ñëpp ñu dugg ci exam 37 ñu pass 34 macha allah fii tamit result bi baax na 37 ñoo def exam 34 ñëpp dañ pass macha allah. aywa sekono ko Mariama Keso Alkasim Diallo. Mariama Keso. mawe makko ɓen. ado makko ɓen. arda min ni on ɗaɓɓutuɗo fode ɗum ɗaɓɓiteɗon grade 3 naya ɓon jowa bon please. Naam. Tata bon, third position ko Mariama Sire Abdul Qadir Diallo. Fo won ko 3 min 3. Grade 3 mo winda tan 3. Sikka ɗum no timmugo sen. Mariama Sire Abdul Qadir Diallo. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allazi yali. Naam, Mariama Sadio Muhammad Ali Diallo. Shukran. Fourth position. Naya bon. Naya bon. Filito Cheikh. Muhammad Sadio. Mariama Sadio Muhammad Ali Diallo. Onto mo wari. O wari. Onto mo. Mariama Sadio onto mo. ok grade 4 léegi ñu dem foofu inshallah foofu tamit 21 candidate ñoom ñëpp dugal nañ yàlla def na tamit 21 yëpp pass nañ fail amul ci classe bi kon gis ngeen nekkul ne ustaas yi ñooy daanal xale yi ñoom ñëpp suñ góorgóorluwee ñoom ñëpp dinañ pass machallah noogay e goo woni ga classe kamɓe noogay goo fof ɓe waɗi exam ɓe fof kadi ɓe feƴƴi alhamdulillah. Naam, Rahmatullah Suleiman Diallo. Kanko woni force. Kanko woni force. Yo. Masha Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masha Allah. Aywa. Donc safuraɓe. Ha joni ko hikki ɗon kadi ko Khadijatu Abdullahi Diallo. Mawe makko ɓen. Ado mawe makko ɓen. Mawe makko ɓen. Oɗa e diro kaydi makko ni. Yo. Masha Allah. Jonnumo non. Kado on yaltude seeɗa. Wasa. Aywa nam aywa. Tata bon. Ako yiɗo waɗ ɗon bracket. Aywa. Aisha Saïd Diallo. Eɗo fof ko rewɓe. Aisha Saïd Diallo. 4 position kadi. Kanko woni tata bon. Nayo bon ko Fatima. Eyo tabangal eyo machallah. Nayo bon ko Fatima to Muhammad Bari. Do asika ko rewɓe tum woni o classe. Therefore, Fatima to Muhammad Bari. Kanko jetti ɗo nayo bon. Barakallahu fikum. Shukran, barakallahu. Eyo tabangal. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Ko hikkiɗo kadi ko Fatima Isa Ba. Fatima Isa kanko woni jawabo. Kanko woni jawabo. Mawe makko ɓe. Grade 5. Ay. Mashallah. Sene. Ayo. Sene. Allahu akbar. Mashallah. Awa. Eyo. Do ko seede ɓe weltiga nani. Allahu akbar. Ok. Aren ko safo hamis ɗon kadi ko nogay e jeego waɗi exam. Nogay e nayo woni ko feƴƴi. Naam. Haray oɗo
20 léegi ñu ñëw si grade 5 26 moo ñoo nekkoon candidate ñoom ñëpp dugg nañ si exam bi et 24 pass ne dafa mel ni grade 5 ku jël foos Hasanatu Al Hussein Ba Hasanatu Al Hussein Ba kenna werde maɓɓe machallah 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 allahu akbar allahu akbar barakallahu fik shukran Zeynab Yero Bari Zeynab second aywa Zeynab Yero Bari Zeynab anta makko ɓe Zeynab Yero Bari machallah oh jonni ma anta makko ɓe eywa albarka jonni ren jiwo eyo aywa ƴettuɗo third position o ko Zeynab Ali Salla Zeynab Ali Salla mawe makko ɓen eyo naam ok albarka aywa haray eyo machallah adde o kado dow ɗa rek sama no jaara jazakumullah jonne ɓe cheikh adde o kado ɗa kado eyo waɗe nde wotere aray oɗo ko oɗo min jetti misal mo tawata hara taalibajo jogiiɗo needi jaɓowo nelal laaɓuɗo coñci ko oɗo woni taalibol misali ka école ga hikka inchallah non fade oɗo kay min jonnamo goɗɗum nani hino ɗo kesol bul eyo ha allahu akbar barakallahu fiji eyi oɗo heeɓi kadoji ɗiɗi tawi nam machallah aywa yettude nayo mo ko Salimatu Korka Diallo aywa kadi ko diwo hari ɗo de aywa inchallah ana woni ala ok dafa mel ni xale bu jigéen buñ jox nii am na ñaari prize moo gën a yaru moo gën a set moo gën a tamilan ok suñ ko yónnee tamit dafay nangu best student léegi am na ñaari prize mo ɓeydu newugol nani e jaga nendil no mari yoddi aywa ɗumoma soɗude uniforme waaw kujel juróom rama ñoom ñoo nekk si waañ mi naa kam ne defude e yo ar dama ɓe hersini arga mi deman ar Salimatu ar ko kamɓe woni defude ar nen makko ar allahu akbar jonni ɓe allahu akbar waaw soo leen gisee sol uniforme ñoo nekk si waañ bi ñu ngi toggal suñu amir bi lu mooy lekk inchallah jërëjëf aywa naam kujel 5 position bi mooy Rahmatullahi Mahamad Ali Diallo albarka nan Rahmatullahi Mahamad Ali Diallo yo njaarama aywa first time Rahmatullahi bi moom moo jëloon force grade 5 waaye xaw ma naka la sàggane be mu dem naka 5 position waaw kon na gën a góorgóorlu inchallah machallah jazakumullah khairan ayo seen bi nga ñaari doomam yëpp alhamdulillah ku nekk am na prize moom gañe na de kii ku góorgóorlu amul saagaan Allahu akbar albarka grade 6 ok ñi di graduate grade 6 Lahi Diallo na ñëw machallah yaya fiar ne makko moƴƴinɗuma mana research amana on ɓe waɗi exam taho fi kamɓe Gambia fo grade 6 ɓe waɗi exam jon noon research maɓɓe on gaynaka addaka taw eywa haray ɗo ko first time maɓɓe on ni eyi inchallah no ƴettiri ɗo ɗon fos kadi haray en tarike Allah subhanahu wa taala yo okkormo fos kadi second aywa second on ko Ummu Alpha Camara grade 6 ay Ummu Alpha Camara ay aray ko kanko woni ƴetto second on ka first time ardire ni kadi ka on second time walla ka third time aywa aray ƴetto ɗo ndeta ko ko Muhtar Malaɗo Diallo arale ay aray
fi bendon nam haray Musa Sali yewti darde nde darfate fi bendon ben ani min kala jogino kongol ngol mi yottintano e mabbe sifawno dum do kono ala kulli halin de wonno be yewti toɓɓere nden en haada ɗo inchallah mara sire nam haray kadi min ɗaɓɓiga jannowo ka telemma jannoɓe anglais ɓen bestita ɓe mana titajo mo so ari o ala soma kala kanko kadi e golle ɗen min ƴetti min suɓi e makko on min haynike e makko tinnare wakkilare molnade woni Mr Chairman Diallo mi waɗanimo prize. Ok léegi best teacher xam ngeen jàngalekat yëpp góorgóorlu nañ waaye administration bi mu ngi gën di seet si teachers yi ku best teacher ci ok English teachers yi mooy Mr Chairman Diallo kooku tamit ñëw mu jël prize am masha Allah aca tàccu leen ko best teacher Allahu akbar oh masha Allah ok amir bi suñu amir bi mu ñëw mu jox ko ok man nag xaaral ma yokk fa xaalis honta mo Abdoulaye Mamadou Ali Diallo en are o hendaka to ɗum ɗo goɗɗo o hendaka ko aw windu laabi ɗiɗi tartibu sani ok yo ar c'est Oussa Ibrahima jonnane e moɗo ok kanko je third position grade jelu grade 3 kanko won tatago nanere o noddanoɓe hewdade nayabo eyo paygogo woko nayabo yiɓe andi koy woko nayabo on falama toñude nayabo mo jël fot ala dimanche yontere hande dimanche aro haray meɗen invité janggoɓe ɓen e jannoɓe ɓen e onon mawɓe fayɓe ɓen ko fandi wono ɓe heɓa nagge woote wata goto tulde Sinthiou on faami haray ko nde ñande woni graduation ceremony jangguɓe ha grade 12 iwnoɓe ɗo yahi gayni tori ton e woɓɓe goɓe ɓe tawi ton ko nde ñande woni koɓe jippoto hiɗen mari kadi karamogoɓe men Oustaz Fahira Ba wonuɓe Dakar ɓen ko kamɓe innitira Badion janni lan janni Naibul Mudir ɗo janni kadi woɓɓe Buy haray ɓe senoto ɓe yiwa Dakar haray meɗen tori on fof seeno ɗon hay sukaɓe ɗo jangguɓe ɗo min suɓotoɓe kadi ɓe janggoye on ɗon habla tendini kum jiwum yimugu ɗo gimmi pular gunɗo meɗen haɗon jini e makko e mawɓe ɓen la sayati satati inchallah mi yoɓayo mi yoɓayo haray ko teddugal e moon graduation ceremony on the 20 of July joni noon ko bimbi wona e fuɗɗede ha kikiɗe inchallah eyyi ok Fulɓe TV kadi haɗa min waɗa on invite Fulɓe TV kadi on jarama on weltanama ɓay iɗen andi ko last minute woni ko ɓe nodɗa kono Diadia Kadiatou o waɗi effort molanaɗo ɓe waɗi town trip ɓe ari ɓe tawi en ɗo fi ɗum ɗo kadi yo aduna on fof waw seedade haɗay en jarni fof en weltanide fof iɗen jarna kadi His Excellency President Adama Barrow e government makko on e Minister of the Basic يعني secondary education أمانة للتعليم الإسلامي العربي في غامبيا مؤسسة البر أنا موبن فو كلا أربعة أو occasion الله سبحانه وتعالى يبون كبر مؤمنين جدي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طه النجم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفاح بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحاح تخرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح فإن